Zoram Kovelin at Arlandanin Supply Minister Bilal Chanzavatsu at Natlin Lawa ngayin Zona Peruk Tang Turin MNYF in and Poti at Arlang Nimin Ogas ni Sompali Sang ni Som Nile Pali Nilai Ni Khan MNF Chalai Headquarters Tuan Tutswa Siamin Tunaya Supply Minister Zom Takin Press Meet Akum Naa Mipuin Soifia Tura Kan Besele Kan Shadu Te Engma Soifia Lava Heng Nwaya Zona Peruk Te Soifia Ngay Turin Kan Putlat Ani Ante Pakhatna Puldung Saikwa Resun Cards By Saktak Mi Somrele Pangate Him Mizoram RCMS and Resun Cards Te and other card nen online na link Thunzomin Da Nge Anni ti hi isya patni na heng bi te resun card hi Mizorama online na other nen thunzom ani nuwa hian Tripura Sarkar RCMS online in and other cards nen a link thei ve to lo ti isya Patumna Supply Minister hian heng mi somrele pangate resun card hi April sangni somnile pali May sangni somni pali le July sangni le somnile pali ate I department en kolai nge yen resun cards nei tu te shat mi alavin Mizoram ration cards achangin anpai delete ti isya Palina Mizoram Sarkarin Zampui Puldung Saya Resun Cards nei mi somrele pangate adilit saktak awang hian Tripura RCMS an senglut sia Mizoram in online chuan resun cards apethei to lawzok aniti isya pangana Supply Minister ini maa MNF Sarkar Mizoram RCMS and resun cards le adar anzom saka verified le approve vek ani chunga resun cards paisak ani hi dik itimo perukna hun masa a Mizoram Sarkar na changtu Congress PC MNF Sarkar ten film khur takin phuldung sei khwale ami cheng te hi an enkol china Sarkar masa ten Mizoram an resun cards allo dak nge to sa hi engri Ropui in nge PM Sarkar hian in paisak Ramri a phuldung sei khwa a Mizo cheng te hi Tripura Sarkar chuan resun cards le electoral roll ate ada a an paisak du reng law Mizoram Sarkarin namthil ngai tua phalawa Mizoram mi le sa resun cards atanga apai mai hi alapoi theidon hle ani heng kan zo na te hi soifia ngai turin Supply Minister hi kan phuta a soifia thelo ani chuan nampoi akhoi ani ti sha in minister ani na achanga in nuk dok turin kan phut ani ti thu kan hmu a athu hi arum el ol hle mai le lama Supply Minister chan na hi kan mu thwai tura ngayela chung te po chu ron tarlan le kan latum don ani on lam nei lawa neutral taka ngai thla in comment kan pe theu don ya ole helam chu du to kila lengpui airport lama zwang le dorang o kan airport nei chun lengpui airport chan mai theidin huna kan omta ka chuan kan airport nei chun hi Indian Air Force IAF kutahlan achhad launa chan chen khatte thlerin ngai thla ila kan Sarkarin IAF kutahlan lo sham se adu om hle mai kan airport nei chun Indian Air Force kutahlan ani chuan pakhatna airport le achever ramzau taka tuna airport quarter zongjong tel hian restricted area ani ngalanga civil mitan harsan nana satak athlenang IAF en kolai Jorhat Airport so interna chatak ani ome chana airport area reng hi functional ani to phot chuan sensitive area anga ivek ani a entry le exit te hi restricted ani savek military base reng and staff quarters area tiamin entry le exit hi restricted vek ani Jorhata po military base dang ang thau a kalpui ani a IAF en kol ani awangin civilian titan harsatna a omshan law pani na IAF omna chu enemy strategy position ani ngal chana Indiaram asset point mo te hi vulnerable area vulnerable point anga tharvek ani a tutang asset point mo dan azir chuan arm protection te po pek chin ani functional airport shim hi vulnerable point angai ani savek IAF airbase ani lau po in
Thumna flight schedule tuna airport operation airlines le adang tenen akan insiam rem chin an controlang IAF du angin flight schedule siam anito anga heian airlines hautetan harsadana satak athendon ani tuna schedule flight omsate po hi mun shang achanga ron thlok wala thlok thale chin hun bi thla nei vek a nilenga thlok chin anni heian flight schedule po atitlemang Chana India ramah hian scheduled air transport service non-scheduled service le air cargo service te schedule hi DGCA dan ang thlapa civil aviation requirements air transport service C part 2 mga siam vek an ni a Indian Air Force hian an mani thlo na lo an schedule a siam lo Alina kanram kun weather hi kan shat angin chum ana sa china poor low visibility hleka flight cancel atampha anga thlona ron thlok jum thelo chum kyan hun an nga te hi IAF ya mi pui ngai pui mo lavin an thlole ter fawang atwar tu chu mi pui kan ni ang chana tuna IAF air flights reng hi ILS category 2 C ASEAN vektum ani a atamzok po upgrade anito chutiang ani chuan visibility chedeu a po runway visual range 400 meter atlin phot chuan thlona achum thei vekang ILS category 2C hi international standard ate khin po in sang taka ngai ani pangana engkima IAF priority an pe ang internan overhead commercial flight ayin hlataka IAF helicopter priority an pe masa ang hei hi an airport en kol mek a anti dan ani Chana IAF thlona ani awangin priority pek theingot na dan a omlem lo flight plan nei vek anni a IAF thlona te po hi chuwangin IAF anni awanga lodu sakbik kha a thei chuang lo parukna IAF han periodic exercise an nei reng chin hemi chung hian airport an khar chin hemi chung hian airport an khar chin channa airspace management cells hian Indian airspace a thunei na sangber aneya ICAO dudan anga flexible use of airspace FUA concept nwaya kalpui ani hemi thunei tu hi military exercise a po in danger restricted prohibited areas a puanglawa temporary segregated area TSA emo temporary reserve area TRA and a puanga atam thei angbera airspace hi civil ne na inman trom turin akalpui ani hemi awang hian military exercise a ompo in amamo hun chungte chaw a khan temporary restriction reservation and siam thei pasari na air ambulance mipui emergency operation to na achul apianga thok thei chin hi thil har satak ani to anga IAF in dan khit tak nei sa anni awangin Chana air defense clearance hi IAF pek chwa ani a flight purpose azirin medical evacuation ani emo relief emo emergency dangwang ani po in air defense clearance pek ani phot chuan eng authority ma in an flight operations adal lawang pariatna additional flight le non-scheduled flight all sam taka kan nei mai chin hi a har to ang IAF permission mu mai a har awangin chana civil non-scheduled flight titan IAF air flight a achum don swan MOD achang clearance lak angaya hei hi security kai noiwang ani a ministry lam dan siam ani a IAF dan siam ani law pakwana Guwahati le Debugad Airport IAF le AAI in Chom Airport po IAF in schedule flight ati buaireng awangin runway shan at samsak an petop chana Guwahati runway hi pakhadni in IAF le civilian an inman Chom Debugad Airport hi IAF operation anilaw Somna IAF Encol Airport Silchar Airport sang khazakwa somli le pali achanto po hian ma son theilaw kan Dream International Airport chu abese omlaw mason ayin tu na kan airlines te mek te po hian kiam lam apanang
Channa Silchar Airport han mason na tam tak amua Northeast Airport lun ber palina animek passenger traffic po 72.9% in sang nile som pasari achang som priat apungin passenger noi thum sing ruksang rukjakwa som nga panga alaudong song ani AAI data alandanin kumsang ni som nile pathuma changa sang nile som nile pali khan Silchar Airport hian Noi li sing khat sang nile zeruk passenger aya tam adong songbok Silchar Airport hi kumsang nile som nile pathuma chang sang nile som nile palitsunga cargo transportation na India Ram Airport chaber somli le parukna anibok som pakhat na kan airport hi IAF in anla ani chuan tuna kan runway man lai hi jet fighter chumnan a himtok lawa sam chatnan hun engemaw chen airport kharngai hian a theibok Tezu Airport po hian heng ang harsat na hi antok mek channa runway sam chat du dan azirin faceways a sam chat thei ani a IAF hian passenger te harsat na siam lau thei ang ber turin runway siam chat na akal puyang Tezu Airport hin somnile panga September sangni somnile Pathum Khan Civil Aviation Minister in ahonga ATR 72 thona operate mek ani a achang tlun zual zel nan AAI chuan ma ala chunzom zel som panni na Dimapur Airport hi AAI in a operate meka airport chungchanga midang nena inti buaina a shiat anilaw som Pathum na Ropui helipad mi puita na ol samna tura po one hands helicopter jumna na manchin chu anure lautea an phalsak to law chana Ropui helipad hi Indian Air Army helipad Ropui helipad hi Indian Army helipad ani a helipad le Ropui Army Station set up danin civilian mamona a phushu zawlaw emergency le VIP movement atan ero chuan man reng thau ani pasom palina aizola Assam rifle te kan khopui laili a an noksak le sun swa har sajia kan sha a hetyang cha hian IAF hian Lengpui Airport an lak chuan Mizoram me puita na lakir le hi thilhar satak ani to ang chana Indian Air Force hian Lengpui Airport anron lua ani chuan thunei tu sangjok Ministry of Defence ronda ani dona mipuite tana harsat na siam lo thei ang ber turin kalpui ani ang ole khati zong kha tunchuma kan thler le ngai thlak thei te chu ani a thler tu le ngai thatu te chung